happy Sabbath. Ye chaya rosa rosina to ye chaya happy Sabbath. Ndani yang people makongo inu mukauchireke bantu munakorera umwanya mukayi abantu bari abana bato mukira kunake ye chaya tuko kwa style tuko ari village nyande cheyo nare sita yesi ko kuri mu ka ana mu yeto mu ba ko na kwetu seito ko Miriam o Karu ko ya ni che yiri mama ko mama kaliere mama no wa ko ni Karu mo yiri ko so era ito ito ko ani abantu banywa abasimu ne tuba tena okoleni banywa abasimu kwara cyane no kutegeka cyawe n'icyo korose n'korose yoko no kuni n'icyo sinasa ezanga koleni karanga ngaho toyana na makomo to wecyane n'icyo sinasa bona anke yegi yiga nkwana na yangu abana mbali ngokwana na barabu bagontegerera oyo ne village girl Penina kunyando chibere teto kukwanira young people bono young people ero tete kwana ne yimwe iro kabali mu gochake nyomo bali mu gochaka okinya bana cyane igana limurandi in fact ndo kinangalende abantu bande obuguma bwabo bwasadikire kubwatekana n'ebintu bagokwana ku bintu byabo ebintu gukwanira abayibuli ebintu gukwanira abasanyi bawo ebintu gukwanira abana bawo ebintu gukwana emirimo ebintu gukwana Facebook talinga ekigukwana nekibwate problem nekigukwana n'ibintu gukwana nande kubate ebintu boyiruma itimbaro rekera bakoyungu kwana batanga mere wanaro kinakiro kinanje tinkerochi nanje I am learning ndikere nga monyu wetu tindonye kwani bosa ndikere nga monyu wetu nandi mwankwani no wocha mwe karansa abanye busaibe it's not right ndebi na monyu wetu bono abantu abango okonyora family cyabo cyasarekire okonyora abasani babo ati ibintu byasarekire nabona ko bigirega okonyora ngo muntu ugakonyiro gakoire no n'amabero abana bwo kwana umuntu wakonyiro ko kulimye gari bwa matembo akirika nka munyi wetu narindaje ndrebe namanya nka ankiri atindene n'icyo yeah no I'm gonna get it diko umuntu yoyo morandi kire nka kino ni wetu koranje comment isega so nintente tekwanira abantu bali muri abana bato so bono mambia nabeke te post bega se pegiane umuswati geta kamungo chakamboli na umwana oyo ono mumura umwana oyo ngakya oyo makabonyo akimwana yatebeka ini abana bandi umuntu akamboli gara muntu ikimo manyetse oyo ndinera akamenya wochaka liko umwana oyo bali tofauti kubwa abana banyekubikana abantu metinto nchito cha Facebook twakwana millions za chinde tutali kolengerera nandi Facebook yekire bona asekurusi abantu ekero kwane teyente kebe bakorusi osekero kurama abantu bakorusi ekero okogenda asemeremo yawo amangana na rotari kunyara kwana because nko butore meremo ono mintonte temba tebi inchi nabiri nyoma asemya kemenge nande
Diri na nyomete. Oh great, thank you. Diri na nyomete umwaka umutangani. Experience na bwatu tarikere kiu mwaka kabiri. Tarikere kiu mwaka gatatu. Tarikere kiu mwaka kane. Abantu abange kinyomo cyinu businyombe cyinu cyasabikire. Kubwatikana namangana mogo tebya abantu. Umuntu uri omenyete nero musacha uri omenyete nero kwa murame gisaganike. Umusacha uri omenyete nero kwa murame musyo. Umusacha uri omenyete nero kwa muri nyankise ino musacha abasacha bandi bagokora ABCD. Abana bawo gukini kwa batebya abana bawo nga you never be anything. Abandi mwaruka abana ri munde, abandi mwaruka abana engombe, abandi mwaruka abana gisaganike, abandi mwaruka abana musyo. Yani amangana akorwa semenu yito go chest family cheito akogera atwatanana ekere nyome nanye berirororo ebintu mbirororo neso niribono gutaka gotebya abana bake osengo tebya abana bane nga otara akwana lingana lirengereri otara-tebya umusacho wamangana amakongo nyirengereri otara temuka amangana amakongo nyirengereri onye go wanja gosiba amarwa onye go wanja kunywa amarwa otarachaka kunywa amarwa kararengeri ngoyo ngotole komo mangana kinde akwana aseke umbeke abantu bali asonywa omete onye kunywa omete mu kigete tali ororoko endo kunywa amarwa kikokwana mangana gete abantu bali mu bwato abasani mo gukora na biro bibyasara abantu gukora na biro bibyasara bawo okonya asokura akwanya rent kuru tali ororoko endo kunywa amarwa kikoruka mangana amangana yatokoroka agerire nonye niga iga America kinyomo kinyingi sana cyasarikire abandi tuanchire ocha Facebook twabakwanira young people twabatayina ngaki amangano gukwana is very very important togo imuka ochake ochiga iga America era twenda sikirisi ochiga iga America onyora abantu bagutumia the F word nje nyando chevere golf speaking by the way golf course in Karanstega iga abantu nguchesa bachi golf maiga gaida ono mkaransta ase chijuice kunya gosibere juice Clinton orochi nyando chevere bumba bwane bwe speaking with juice esoda nali konyora limo igo nasinga lakini njale ngo homo ono ne juice ngo sibere class village girl matindo gora ali nali ko liyoro sana imino nali ko nyore juice nyando chebere juice njale ngo so tuasali dichinyomo cheitekero kwimuka narama musacho yone naimoka narama my sister naimoka narama my brother koimoka kwarama abantu bonse kwamenye kuroro bono watigara ibika Ditkolinde kambate yo story umuswati gitaganchika ummoga content ngakinga takende mwanyalebe twende tumire na babanyalebe turagenda gabama ata turayigwa drink rinde maroko ngateba okay kira togende nganje ekero twagenda ororo twikarase twayirwa drink rinde nchiboro ne soda nkunyunche nkorendi gali umuswati yo mutwalinge nera kachaka gotenga abantu bandokorra banyoma ine lakini mbali bagwendera neti konyora umusacha aro muyo ochonyomo mukungu muwe konyora mukungu muwe ochonyomo umusacha muwe muna akamenya bateba bano naye peni umusacha ono muya sana lakini ngenchuko koligeri ngoranga tolimiya haya ondigere What is that? Oh, chocolate. Thank you. You don't want it? No, I want it. Thanks. Now let's do chocolate. Oh, we should go. And go. I clicked on and don't give it away chocolate. In Jalingo, my friend. Musacho is the white chocolate. I know I'm again. Oh, no. Musacho, ya kana cheki nanga senyo mayane. Wincharo chentali umukungumia. Okuno kono require. Nkamugoli ngakwanya go just okorale rumu moro lenga kitomenyete. Abante byaya. Nkamugoli no lekere tokobuka buka tukuna mugaso. Orenga ngitoko gendera no gako yone ngayane. Ngaikwarusia evidence isaine ikona cheki na nchendo mukungumo. Gose eka akolike yabantu babe sinyoko byara nayo ngaikwarusia tunara unkansi nkoragere kerongo kole video
Nakanga na reduce. Na reduce radio. Ngai umuswati oyo amanyira ng'enchendo mube onyagocha. Oh, Elijah Paul. Onyagocha. Eruma semenyete amanya ng'enchendo mube asumusacho. Amangana yo aso muntu nayo kole byasara byanenga tika amangana inange echati. Sababu tamaitu musacho yona. Umusacho yona ni neruma nyete. Nkeko irali ni chikero ko romuntu ali n'umuntu nabo mwamuro nabo mwiseko obo ko ngumbororo bwa nyumba bukale bedroom boko ngumbororo bwa nyumba bukale bw'ikibese obo ko ngumbororo bw'enyumba kebako kubuneka nabo konyora metero musacho yo ngoro chenga inchendo mube anike bako kiabunegete kale nabo ko rametero musacho yo umenye konyora nga nakabwato boko ngito boko ngubunyomo kubwa muno intutobo mayete batitomete na bara bone kero konyora umuntu isiko umego tengago nayo rumube toko na chiro umuntu isiko nganero rumube utaraji kumanya umuntu uyonde abandi ntomete nabasacha nabakungu bakunywa marwa kero mete n'umuntu kunywa marwa mande na atakorama kero mete n'umuntu otinde telioka na atakorwane amaru n'ikibesa gutumia wane familia na wego tenga we mumru yo no mororo sana lakini mbanya ko cha barore marogo bamna kiatindete mbanya ko cha marogo barore na kiakoroka mbanya ko cha barore marogo banga tari kwenyara kuburugera mbanya ko cha barore ngo musacho na bwati micando wane ko roligirire tie mangana isiko chukuliri musubati ulinge nja ko na Facebook kwa rango musubati nero cyane tu musacho nandi kene kiyagarire bono abangina abangi basadiri kinyumba cya abana babo abangina aba tindi kubeba kire tuko ikambatebi abangina mbali baruse tuku Kenya bagatika basacha babo Kenya no bamenyetega igana bamura babo yamite na mumuroye igaro cinga mukamu muroye nero rumubi taro cinga mumuro tamanyiti ubo bwa mumuroye because mumuroye no mwana oye one keramenyete no mumuroye mwaye kire gento ke koleka nali nyumba agarigirete kera sokorora kwaye n'umusubati yaro cyo sokorora kwaye igaro cinga inchendo mubi inza chinde bamura bayino konyora nga ndobwa tobole marugete obole marumboro konyora umusacha bwate mukayibwi kumanyete obole marumboro okonyora umuntu abwate umusacha yibwi kumanyete bona abantu bandi bakumurigirira nga ngakia korete mu muroneiga mu muro inza chinde nabwato kulemeru onde atamanyeti abangina abona barwite Kenya bagacha bamenyete gaiga nabo basaliri kinyumba kinyinge kifamily kinyinge gaiga America ekero bakisaliri aba mu kusubati abugurira ibintu bya yakire umenya go cyaka gote mu muroye nka nyoma tamayitinga mu muroye tabwatike babo tamayitinga mu muroye ga kunyoma rumpa kabuye saira tamayitinga mu muroye no nyembese tabwati mere mwaguki wonekera aro kichi bill chiwakanu erega amanyetinga mu muroye gwaka n'inyumba umetekero bako baleta ku Kenya iba meyetinga mama mu murone ga nda America kalibono bachaka ko ibenjeregete nandi ngukwanira abangina babo biri in the 50s na 60s nabunko bateyibotambe abangina bataga leti bongo bagoteye nga bacandire n'abasacha bagatigara Kenya bagatiga abasacha Kenya bagacaga wono mwa mu murobo bakogamba ali mwa mu murobo no bali bagoteye nk'umukungu kara bamenye ko bwate simi barangiriye abasubati bamwaba barangiriye mu mura bamwaba barangiriye abayiri babo bukikenya banyagoteye nk'umusubati ukara igaliga musubati ukara galiga mbanya wocha bamanya umusacho yo mu muro yobo nganabwo atokolemerugete bayimukiye mangana ali bateye umuntu imukiye mangana yote y'umuntu young people molega iga otara akwanira umusacho wo motebye gintu eboli ngege ntekingote y'umugakone ngokora kumurama iga nandi tusange umusacho otaratebye umukungu igintu umusubati kwacho je kunyuma gusenka mu stay nandi umete ntokanite ka mu stay nabasacha bali mwese batara cyombe nyumunyomo tinu namasurugenyi tule kibono nacho leli gwadi nalili kubage cyamasurugenyi nabasacha bayirita abana babantu bamenyeti abana babantu mbanya kokore effort bagende kumanya sombe family umusubati gaho kubamenya kwenda bakikuru cyombe aheneri surugenyi muntu ko cyombe kero umusubati yakwete aheneri surugenyi mwaro umusubati na twara story enga seti
familia yo musache kumurwanirira riri arenge moyo bamurwerete ngombe bakaenda kotini kesi gikarutu isiko. So now abandaba kwa ramu muntu kwa mutainga gento gito kwa murama amasasa tegito umuntu akunyome kwa murama ntari tarakunyoma tarakurwera ngombe tanye kwenda sino kwa muramire omenye konyora abasacha bande bakuramu musubati ryuka ntandi gwachakara gwakorire kumurama ntandi gwataka gusanganera amangana tugukona kurwa seminu yeito abande twakwanira abana baita amangana amabisana watebi umwana wamangana unyago play amangana alikuwa mutebekera kwagechigwe unabana batogokiniga iga America ine juice ya Florida refreshly squeezed iga nyando chebere village girls ane kirasi roje tarikia nyando chebere. So abana ba kwakwanira abana ba amangana bakonya ko replaying you know daddy said you know mommy said ebintu umuntu nonyine into ekoligeito nabatu akindi na Bible bakonya gototebi ebintu very negative ebintu very negative turi ku encourage mugako olindo rachomotebi nangaki Elijah gose hanyo kali kumuruka mbiya gwakorire gente kendo chembiye kire turi gucura teimuka ngaki chabatichi kwaruga rero chabatichi nekingi omuntu iwachire kwanyode nyumba ne agachire yabusiribya otebi omuntu ngaki nyumba rero ndo chembiyo abusete. Yani mtobwati positive reinforcement ntutobwate negative reinforcement yuka aya tumenya ko chabona abagaka bali bakale nabangina bali bakale chikwire nino kinyamuchere no chikunya gutara bati ganda baroki orocho uruko nyando chebiroche ochago kinyamuchere chiji obonyoni bogonya gutara gaisika asa nevese nengiero doroch asikaranstiga chikunya gutara chichibwate abaibuli chigutara isa tondoche nga angondre gosengina no ara nanarega oino mugaka ni mwana byaye sura nyole ngina chimbata chikunya goitana na iskase golf course ara oro chukuru nyando chibire mpaka emirimo nandi nabatetingo chagotachiri kana bonda betincha muri korata chirima inzu abantu atatara batachiri tokocha twenya gukwana baiga kunya ku encourage the small person so kwakwana mangana maba komenya we expect yo twale nyu kwakwana mangana maba we expect abana babo bagwancha kwakwana mangana maba we expect abasani babo bacha there is nobody wocha ikero kunya gukwana mangana maba minto young people rero nalinate timbateli ngaki rero inkwana togukwanira igoro tokwanira tegoro yobulimo rero tokwanira igoro yoko kwana mangana agukorusya musacha muntu akorusya mukungu muntu akorusya mirimo muntu akorusya family muntu akorusya abasani muntu akorusya gento kwali ucha konyole kiye gwakwana mangana mabega iga Facebook twago blog kwali ucha kwakwanyika kurase group okukwana mangana mabe enyomo kwa watingiya yasarika nandekero kwarukira mangana ari tukunyara kunyaira muntu karukire tokunyara komera amaroki kwagenda gwachake byasare biye no muntu kwameye gocha kwagasari namangana goso kwanyoro muntu okotebya mangana makongo nando takagwakiresi. So tigatobe mindful as much as abantu mete batorochige ga Facebook bakara mu musubati yo gari yakunya gukwana lyuka yaro musubati yo mobe. No, I am telling you when it comes to your family, when it comes to those people you're dealing with, your co-workers abanyabyasara we call them mindful amangana lyakuru kumungu togo kwana kende gyonsi asonde gwensi otalikolenga linga igangai toko bokwando swasa nyone byasara konyo kwanyolire tending yingia umenye ko rutumye the F1 abantu abamwachitega iga America mumenye tega iga America inche ngo batebi na mwanja na mutanja ense yeteliye ino go chake kwega abantu gaga ochake kugutumye the F1 inse yeteliye ino go chake kora mabana babo inse yeteliye ino go orame mokawo inse yeteliye ino go chora mu musacho inse yeteliye ino go chora mabasani ba ense we need one another ekero kwaruri nyando chibere maita bamate no bakorora mabe abamate no batengo no mwana obusubuli gaki mokonya abamate no batenga gaki ana bachukuru babusubuli gaki bayereri amache banyu
abamate na bagotenga gaki gansero umwana oyo yobosibuli ngo chakonyora bosibuli na changa kane mukamugakana bagonsiera agosiera abana atebe nga yaya tiga abana bosibuli gese otomanyire bosibuli na chacha gwakane bili ese tuanganyire kuri nyando chibiri kuri the villages tuachire tori chinse cyabande mureke usige gotenga nga inse yabande kina magesabire something like that tokwende inse yabande ochokole ebintu ese yabande eminute Mombasa ese yabande eminute Nairobi ese yabande eminute uchinakuru kwarune nyando chibiri gwachire ochichinse chende cheisiko omanye uchikokole ebintu biri bikaya hikwale gukora nyando chibiri birete ga Florida omanye kurora ubwatu igari nyando chibiri na kwale gotene na witira amachuru sana America Florida to witira amachuru sana witira amachuru sana ubwatu orusi ebintu biri bya nyando chibiri bire gochi Mombasa orusi ebintu bya nyando chibiri bire gochi Nairobi to kubikweche bantu ba uchikokorera mabiri ngo inu mwana bongwenyi mukonye bantu ba uchikokorera mabiri ngo inu mwana wo umugaka gakiya ya mororera mabira ekero wa kwanira mangana mabaso menye to butabwati bwama to bya so menye teiru ka Amerika naboko nyoro rwari to ndite yo konye naboko nyoro wa kwiriru muntaburo konye abansu bati nambali bono narorira bagusiba gutumia the F word ga Amerika oro musubati umugusiyo rwete nyando chibiro kole maga gutumia F word omanye ngo inu muntu osirire the lost soul ibago tebeke gusinga moyo muyorusi ngombeserere bali batama itike gusi yani omoyo mbiyango rusiole ibintu koletere kabo muntu ro muntu mu yabantu bakorera bawoke kabo muntu ro mbyokere wora asaba abantu bayi bayunga nire nyarebe bechegeria tali umuntu akonywa mu nyagwitinga kike na chite ko kwebwati umuswati ndi gandangirire ronte inga gakonya kurya umusacho yo nyakoma ni umusacho yekera akire umumani namubuli aje ayenota ko umuntu akoma ni umusacho ega gosoka takomanya saguchi umusacho n'umwana okunya kubwati saguchi gesogote biri ngorasokire urasokire ngayali getungekera wanyu mirunga bona wikote bikira umuntu asoko genda kerama ahira nirumanya komotebye mangana ya nonye n'umusacho inanyale kuburugera nonye niri burugera nosoe kero umusacho agokorumengana namangana kero mukungu agokorumengana namangana tari go gotika nonye no gwikaranzora ikaranza iga nyando chebera abantu bagochaka kweberi abamate baona bagokorera mabera lakini iga America ngocha gokorera mabera muri musacha ago gotiga umukungu gotiga kwamenye gochaka bono gukwana n'aba America they don't understand you so moyo muya chi amangana maya nabago gokonyo gendale nonye Facebook yekera abantu baroro bakuriyo gokonya Facebook abantu bali bagocha Facebook yabasaba okonya buya nabo bagende tukonyora gokonya abantu bari tugusaba nonye nchinkuri gindi koni ndi bintu online abantu gokoni ibintu bya sera buya nabo konyora umuntu chi customer chingia ekero bwate good customer service nabo konyora biasara of the tongue yes oro memoru umetuta bwatiro memeto gokwana nibwatu musani umusongoro usigu oro memankonyora ali echiro tali kwana bona akulike ibintu ekero ko rusugoro meme bona lyo tukunyara gukwana lakini ko gukwana kwana nabantu bye nabokonyora li umuntu ogokonyira umwana ko li bye kwana nabantu bye nalyo konyora kwanyora umusacha mumenye bye ko li bye kwana bye nalyo konyora umukungu mumenye bye ko li bye kwana nanyo kubyara bye ko li bye abangina kwana na mukamu murabuye toteme gukwanira na bye abantu bali toramo abamate abantu bali bona abamate n'aba America abamate bantu bali mete na baro Mombasa abamate n'abantu bali mete na baro Kasarani yali kwerendero isambu sio kimau asikwa uri chiplot chao utakuwa litina abantu bali okero konyore hata attack tinkonyore hata attack abantu banyando chibero chagonse tinkonyore accident ga Florida abantu banyando chibero chagonkonya nyando chibero is no longer here alina stua chakrize twaruli village elibono onye gintarite nandi ndo si another village gongo chando si village ndi ku West Hampton onye turi gukwana n'abantu wa West Hampton biya manyange kero kwa rwari mbago chabakokonya onye turi gukwana n'abantu wa West Hampton biya kero muchango ole mbago cha ekero rwarete mbago cha onde tayi cha kokonya nyo kukunya gukwana mangano tali ko lendoro memeru wao nyasa oyo like my page share abasani baroroba upcoming artists konya abana baita abana bali nabayiri baito abana abaho kole bintu metandao koranjitike ko bayigno
abande mukonya gotenga yaya nganto bwati email create email subscribe lyo monte e video subscribe monto YouTube rusi abana bali obutaka because mbabwate talent twaba tebirie mara mange tiyakonya goteba nganto bwati insa to subscribe lya abana bali bakoba successful nonyeni ga America chirapa chinyinge chi musician chinyinge kero chi very successful they come back and create employment wane kero kama mtu fulani acha kuba very successful abantu bali acha kulika kisira materike gusiya kulika abantu bali acha kulika tali abayiko acha kulika nabagusiya kulika abantu ababandizi TV abantu baligete nabagusiya baligete abantu babo mbigi champion babo mu science babo antivirus abantu abonse bagotera ba support yene remeremo yabo tekonya ku give excuses ngiyekora mutata itiko support yabana na into tobe abantu bali gusito we consume abantu na onye group yeyo katole 200,000 ngakiyekora kamuntu fulani yabwate 13,000 subscribers book ngiyekora tata itiko support one another mbura nenda mwamu kwagenda wasoko mu kikugo cyaka gusimeka kibando chikomera indamwami yato so mbura ndamwami baretse tutari subscribe ri abana semido umuikoyo yokoro kusamido umuikoyo yokoro kusamido bono nere is the discussion nachitaka have an affair na rosi umwana na semido is not ever going to be poor ingo wakonsume musikyo semido mpaka samida amanyira na kiromu samido mbura bono no muikoyo gotera matera abayikoyo boka lakini samido chibes chigo chekera matera yago tegereru ichigo chibes chinyingi sana intubona bawusinga tuwasinyira ku subscribe abana babaito bagotera nande onye twanjitika mtu fulani no anje temigi onye twanje timigi no anje tongengo onye twanje tiongengo no anje to mu science onye twanje tio mu science no anje to tiso because otiso no mu Kristo onye twanje tio tiso no anje te fen onye no Victor Mumanyi no bale kwasa no bale chikabira chinde chikasaine ko like na go subscribe asi channel cy'abantu abamwe amatera yaba yegesa kyabo iruka abayikoyo nababa bange lakini bagenda tokera ko ne YouTube channel ya Samido gabwate thousands of subscribers amatera yega kubiku radio station ya chesa kabisa intubona ngiye gutosinya konya abana umwana uri noyo onye no mwana oso kiryo gotera buna kamuntu fulani ngiko rorange ku subscribe dige ntoko kora free na yo gendro nyene bitumo koni oni bitumo nyene chiba nyene amatoko kon kuruke oni amatoko onye na avocado kon nyereso tiga oni avocado mugoli avocado abana beke uki abono gotera abana be eke uki abono ko act umwana uri ndo kurukunya kundi the actor uroche mwakira chikura akabwa wono turagenderera igo tokonyora usitu abira abantu banene let us support one another and knowledge is power umete knowledge nero kogenda kwanda kwanyole degree school kwa we degree ekoro ku specialized we some kabisa knowledge nerere common sense ne yenko bate bono iganko bate nangaki genda subscribe ri abantu aba change somebody's life by supporting and liking their channels and subscribing Facebook page ya nebono igegere in fact andanye beka gaiga yere abekire Facebook page yane genda gali ase Facebook page ye ni like tekonya ko babantu mutoto itiko support yabantu ekera abantu bawo kolegento let us support one another go to the YouTube video shows bingo kora I put them on YouTube. Go like those pages, subscribe, share, follow. Baba ko de chibese chikurworora ase promotion bagokora. Baba reke omondi roche no nyukunya gukora ibintu bya chibese no chikurwali abantu bakonyo. Ngakitu tutete kutigaba usimaiga. The more following you have, the more likes you have, the more you'll get into business and you make money okonya abantu bandi. Unabona igo mwana narondikiro tagete computer. Computer mwano yago nsabane ya $300. Umwana nare is watching me, I'm sure now or later. Otagete mwolele computer ya $300. I can assure you. Nzako ya nacha kekuli mwano yo wosena like tie page yane, wosena subscribe to YouTube channel yane, wosengo mfolare. Most likely not, because a lot of people are not aware. Ngibinte keroko korango support yoro mundo. You grow their audience. When their audience is grown,
then you can make money, yeah, by advertising and by selling things. Then you make money okonya abantu bandi nga yochura sabe chibese nga nkonye gintu gete ayetuli ko nkonye no nye free services, My final remarks: your words matter. I'm a simple girl Kurunyando Chebere village with dreams, and I'm going ahead and pushing my dreams. Chi dreams chia nenu gotu mukabana ntumwete n'abana banega. Nebi asarando chibesi nyinge sana. Elinde ingocha wikoba gotonya nenu bwate chibesi chobo goto. Have your dreams and go for your dreams. Teunya wikanasa kunya kugamba igore ya mangana y'abantu babandi. Kara focus kwe agacha ibeke bekere foundation irengia era agero beke nyumba yawe chigoroba ibere isatu inye. Tiyo kubiki foundation yaka iye floye. Beke foundation ire strong era ire goroba. Beke foundation yo kuchukwa agacha chinyumba no nye isana. Focus ya ibika tiyo kunye kukwanira abantu isika kwanya kuruta chikele stop. Umonta aburo kubwato koboko. Na andeke usige goteba nga obwato mwabo obwato koboko ochaka otabwati umwabo bwata muramu kwaraje intubona abawusike rutukweruka abantu abawusi global intuna abantu tora abantu abamo ensengima nonye tuanyomiro no ande tuanyomire chikabira egento kigotobeka amo intuna abawusi kero tora abawusi egente kigotobeka tamo nero yomino obwato umwabo bwatu koboko ochaka. Like the pages, subscribe, and rendu munu. Linda mangana kuru munu. Ayani na bago goserinya sawo.